yo mukari ya mwekoro makari na Stella yare loire kwa njori ya to amonie munda yo Stella ketha bareke koruma makari na bakiwa ate muremio mayani makari na imuremio mayani na imotongoria wetu na ina right yo to thetera na utothiata okamboria loi Mheshimiwa Mporo kethia ibakuwa nuo ina thina nuora turire ciringi 35 Mheshimiwa Mporo ngari cietu itena mauru nuoro yere mauru ya ngari cietu loi Mheshimiwa Mporo torero twena pini ithatu Mheshimiwa Mporo nuora retere pini ithatu tie kithimi factory ni amici mikuru Mheshimiwa Mporo andikite loi na ituka Mheshimiwa Mporo aborio wetirite asentia aikenyangengi ungi wa wete ambaba twetoro tumugarite turi arimi no ntomporo athurwa ni arimi twamwakure nyinge genda mbo tukaria na nibo tutibwa aibure geto tutukira ara twari muchamanione Ruibaro mbete ya siasa kurita siasa miundene mayani munora arare mubunge otiganisti uchunge kabeabea batiwa batamu ikwa noko egitarira barare ya thina ko wende thai manto yatete ko gwantu ko yana tongoria bambira neria batu kuma kiambereria bangi nendre be yete kuwa yeye totena imani nabo para twene imani nabo ibara batuthikirire kumarira twambereria kurira ko wende tote kwendra mayani yaretero siasa batwe mandirect itoengere twene interim committee yeto process no yendelete kwa hivyo tukwenda nditire kuthithwa ni thithwa twailirwa tone ariti bara bandikira bangugi kithonga ibandiki na njira yagirite koga kwetha bate andiki na njira umingosti wakasi ibane ba ECDA na batitiganende ndikuria biuria ukoni utumiri bwa kigina kya mumiru Martin Kome makazura ni MC wa Nkwene na nowe mukarigete umweru wa kamiti ya banjeti kire bunge ya Meru na ugite wotongeria bwara thaganerwe agatigira na kubutumira kuguna mukari wa Meru akiuga kia mbere kiria kathingatane gutigira banjeti ya mwaka yojwa thirikari iria ni banjeti ya murandi na kigina kiayo aruge kathingatiro ora kwagire degaruri kinya kanini department ya barabara chief officer na director wegu bugeja go change nya oma ka full stop ya barabara uchiandiki barabara yu ngowe no mongero ngame na ogo chief officer na director no monga wajibike this goes to all department chionde oranto bandikite barabara bandikite ketha ni ntobe sports ora biandiki muntu ondi newe no ubika supply ndibikali ora wandikite pa bicharoje o wandikite kali na ikundi biu ibyo bikaya ko nde chairman umwero wa budget dene county assembly ya Meru ngagigisha ngugeti endelea gutwarera itombere na oni nteta ukarande na nene baraba yurute executive kana dikirora bakuga ngathikirora baba tu na board elected members bakuga na nyatha no militant batu nabo ora babangite budget kali nora mwananchi akuga kingine msora ugete aritingu gebogi mwira Meru akathingatira gutigira ne bakwande kwa kuringana budget ya mwanka jojo bethire bakiande kuna mpoe kenda kwagirithogi mwire o wamana kuthingatira kinyarimo magaya to ba ECD atigire kinyabo bakwandikwa public service bond itwamire neje twerese lakini ndenja ndirwa the chief officer ora concerned no abati kurengera request yo ki public service board na atenenganirite so ngwanda kumanyithia Meru je mantu twingene ajo no monga mandaktari nurses na clinical officer bandi kono ntumbe chichi ekirona chief officer kaire ro rutero health ogeja gutamba kinya na shiringi imwe ambe chiu ugo moja kwa moja mbonga kwa EACC kwa anti corruption wele Meru nikibaba angirwa mbeche chia utanguge mu hospitali utumyo kubambe including ECD classes chief officer of education itwagire mbeche che kwandika ali mu 300 by ECD dinaro to work on notice ndele chio budget mbeche itwagire che kuandika ECD teachers lazima Ngui itangazo na itangazo ruwa Muthiene makasi ariuga rungamiri bandwanyi mwanyakere thirikari ya Meru agatigira ne bakonengana riboti cho meribo ambesa mugarona myanke kurukete ukanyumene kiri utongeria boboreku ne balethagira bakithania riboti oroka weto statement
ya utumiri bwa mbeca ndene account ya Meru uretha in department iriku kana iriku ri warega guturetera assembly statement on twita on behalf ya wananchi wa Meru na go chief officer ora wali tangu nyumene au onbejete gwitira antu ba Meru ngugi antire jangu kumono tumbo mbita tukarande medene watu warega kuja ginya gukona thinje ke reporter ndo cia Weru rekwa rieto ni Mutuge Kare Rakaunta drakani na kampuni ya Nuasco monemzi wa karingane murethi gatu roibo karinda kaita kakaumo kwelenza akari ugururia Maria Meru yero ya chiringi 70 mita kire muchemanio na akari baugete batere ya Ruiru na aria murigo yugurita wasreba iwekira maguri ya guru akari bakimeneria mubunge Patrick Munene igira bakuwa atio badetera au kanyuma bethera bakira chiringi 33 wa kilomita mbere ya gwitithwo mwanka chiringi yana omita Muchemanio wa kwaraniria na atomiri baruji rwa kambuni ya Nuasco urawititwe ni MCA wa wadi ya Karingani Mureithi Gaturo kianini kia DC Muchiwachuka utigite akaribabana kurega kuganirwa kunene nyuma ya kumenyithwa ati no abareire ruji ruru na marei machiringi 75 wakiralita ngiri akaribaba bariuga batimenyete ikina untu bakuongerwa maguri mama maruji na chiringi 40 wakiralita ngiri warera ruji ruru kurutwa mwitoni wa Kirema Kirinyaga gutari na marei. Up to this moment none of you has managed to convince us ni the reason as to why mnapandisha tariffs. Up to this moment I'm not convinced as to why the reason is omogotonenkera no turane wazrepu thena tule expected to saturwa lonse rwetu rukarimeni oboria twarivaga lakini tukwegwa kwena mbia mongereku nitukwegwa nitureba lonse na siringi 75 ukonera muntu toyo aterutaga wira no liko na kuruterwa lonse kuma siringi 33 kinya siringi 75 omakwaria omane kubiginyeria antu maingi turibe lonse role affordable na tubebe value for our money. Mukaririgite wa bondi ya kambuni ino ya Nuasco Bishop Ken Mwangi na rite kinyamara kinene agichugia kuthetera bei ino ya imbia ntechi amani ntuko nyenge na ntuko inu nthiete ku na thiete ku ngechiragia toguo gwiciria nuko guo gwiciria neciragia mbia cia kambuni gaciagwa kana ni mugechiragia buno ntuteka mwibo Ali nebo kwenda kwaririria nebo mbochete au ni mwere u niturageriria muno no tonere ku save tatio wananchi pora lonje rutekaura ta ku save nkinya Nuasco no ntweno company ni etu na ningwete kiere etu netubati kumiokia takana getu tumbe kwigwe tukialanagiria na mwana one pora tungiomba kwigwe tugitethanagia nyumani akaribaba bamenyithwa ati kinyamara kionthe ya gwitia kogoro ya ruji kiumanite na watho bora burutitwe inkiama ya Wasreb ira ipejagwa inya ibunge ya Kinthiguru kweja na mwerekera wa bora ruji rubatiri kureithwa taarifa ya maji imepitishwa na Wasreb yenye ilipitishwa hakuna kuongezea sumuni ama ndururu mpaka 2028. Akaribaba bakimenagiria bunene mubunge wago Patrick Munene nuntu bakurega kubathetera ndeni ya bunge kenda nkiama ino ya Wasreb irigirwa kwinyiria antu bake na bill inene cheruji bana tugatinda guchirithia mheshimiwa Gaturo baba na MD baba iyo ni kasi yabu muntu ria tubatie kurutha onokegwa mari maandamano kana whatever ne MP wetu mathie mekale mbunge machenjia watho wa tariffs ke mubiro yo